mu basore 75 bahize abandi mu majonjora n'abahi 18 bazakomeza mu mwiherero wa Mr. Rwanda 2022. Komeza utore ushyigikiye ukanda akanyenyeri 544 akanyenyeri 1 akanyenyeri nimero y'ushigikiye urwego cyangwa ku rubuga rwa igihe.com, kuko batatu bazahiga abandi mu matora bazahita babona passe muri top 18 y'abazerekeza mu mwiherero. Bose bazamenyekana kuri uyu wa gatandatu tariki 30 Mata 2022 muri Kigali Serena Hotel, dususurutswa n'itorero ry'intore zihamiriza ibihame by'Imana, DJ Ira ndetse na DJ Turner. Kwinjira ni 5,000 ahasanzwe n'ibihumbi 10 muri VIP. Icyo usabwa ni ukuba warikingije COVID-19 byuzuye no kuba waripimishije bitarenze amasaha 72 mbere y'umunsi nyirizina. Amarembo azafungurwa saa 11 z'umugoroba, ibirori bitangire saa 12 zuzuye. Nimuzacikwe. Mr. Rwanda 2022 yatewe inkunga na Tom Transfers, RBA, Ramrek, 2000 Hotel na Bamboo Restaurant, Mango 4G, Speranza Group Limited, Bergwa Today, Iduka Online, Igihe Limited, Sasa Group Rwanda Limited, Elise Brand, If Sound ndetse n'abandi benshi.